Ngaphansi kwebrand kaKhuzani Ndlamlenze umfo kaMpungose. Ake ngibonisa ama-Blue Lions la ezesilwane sikaMhlola ezendloveni amandla. Ake ngiyibonise. Insizwa nani intombi. Enye into kumele ningayikhohlwa ukuthi uKhuzani insizwa. uKhuzani uyayi-understanda kakhulu igame. Noma inhle noma imbi, ayikho level noma i-angle yegame uKhuzani angayi-understand. uKhuzani selokhu afika emculweni kaMaskandi useyimpini zikaMaskandi. Iminyaka eminingi ngaphezulu kwelishumi uKhuzani elwa izimpi kaMaskandi. Ukhula nje, ukhula ngazo futhi ukhuliswa yizo izimpi kaMaskandi. Ma ukhuluma ngebrand ethi Khuzani, ngeke uze ungakhulumi ngempi ngoba lelo gama likhandwe yimpi. Lelo gama elithi Khuzani alikhandwanga isonto kuthandazwa kukhulekwa. Alikhandwanga lelo gama ama-motivations kukitazwana kudliwa amadanono namakhekhe. Leli gama elithi Khuzani liqine ngendlela eyisimanga, liyakwazi li-capable ukumelana nayo yonke inhlobo yezimpi nama-challenges. Ngiphatheka kabi-ke mangizobona mina abantu abathi kudala begudla naleli gama kodwa babone bentekenteke ngo-2026 bese ngiyayibuza ukuthi basakhumbula yini ukuthi le brand ikhandeke kanjani, imi ngaziphi isekelo. Ngoba ibrand ethi Khuzani Ndlamlenze Mpungose imi ngeyisekelo zokunqoba izimpi, ayimile ngeyisekelo zemithandazo nama-motivation nemikhuleko. Le brand ethi Khuzani imi ngeyisekelo zokunqoba izimpi. Uma ngabe uKhuzani ehlabelela ethi kudala ngibashuka abafana, athi ngiyintshukantsukane, athi mina kudala ngibashuka ababhemi, ibrand ethi Khuzani imi ngokunqoba. uKhuzani isiqhwaga empini. Yekani-ke ukuba ntekenteke ma-Blue Nation bese nithi nenzela uKhuzani ngoba uKhuzani akekho ntekenteke. Into entekenteke inini abalandeli. Uyazi ukuthi lesi sigameko sokuthukeka kwaKhuzani lesi samanje nje, lesi njengoba uthi abanje amthuka kanjena, ngibonile ke sexolisa laphana. Uyazi ukuthi lesi sigameko lesi sincane kabi kunegameko uKhuzani ake wayinqoba phambilini. Lento lena ibe i-short period of time, yes yona ibe strong, kodwa in the short period of time lento lena into encane kabi. uKhuzani kade ayinqoba insizwa, uyintshukantsukane uKhuzani. Musani ukuba weak bese nithi nina nilwela uKhuzani. Le brand ethi Khuzani i-strong ngendlela eyisimanga and nina ngofakazi ngoba inina eniqinise le brand ngokuyilwisa ninqobise izimpi. Ukuyilwisa noma ukuyilwela, ake ngithi ngokuyilwela, ukuyilwisa ngathi seko okunye besilwela le brand. Yabona mina akekho umuntu ongazi njengeNdlamlenze. Imi ngedwa kubalandeli baKhuzani okwazi ukuthi mina ngimgxeke uKhuzani. Angifonele siqhubeke sihleke kube mnandi sizwane. Mina ngiyamangala makuyimina ngedwa owazi ubustrong bebrand ethi Khuzani. Uyazi mina ngake ngamgxeka uKhuzani, ngikhumbula kahle. Ngake ngamgxeka mina uKhuzani wangifonela. Wangifonela benobhaka.
wathi awuqhawe awuzungixeka kangaka manje na ngoba phela ngithi sisonke. Ngathi mina wekhuzani le brand yakho njoba siyilwela nje kangaka kumele sibuye sivivinye phela ukuthi isikusiphi isigaba. Uyabo ngamtshela ngathi bengiyivivinya nje ibrand yeqhawe lami hayi ukuthi khona into epersonal khona into eserious cha ngivivinya ibrand engiyilwelayo yeqhawe lami ngoba ngesikhathi thina sikhanda le brand besibuye sivivinye ukuthi seyiqine ngokwanele na. Ngiyakhumbula mina ngesikhathi ukhuzani esajoyine lento yokudlala ama keyboard edlala ujumbo lapha ujumbo emdlalisa ama keyboard esonto kumaskandi. I'm one of the people abavivinya ibrand yendlamlenze. Yangifonela mayingifonela kwahlekwa kwamnandi ngoba ngase ngimtshelile ukuthi hayi weqhawe le brand siyayibuilda sifaka isibindi ozothi in future sebethi bafuna ukuyidiliza le plan ingadilizeki sidalo ngoba izobe iqinile imi kuzo zonke izisekelo zokunqoba. So Blue Lions umoya phansi nisuke nibe ntekenteke kakhulu man nihayize nikhale social media yonke lena nenze ngathi brand kakhuzani wiki. Hayi ake nje nehlisa imoya yazi kunabantu abangayazi le brand ukuthi ikhandwe kanjani ekufuneka sibakhombise ubustrong bayo bababaze ubustrong bale brand abayitshela ukuthi bona bayicekela phansi baze basibuza ukuthi kanti le brand yayikhandwe kanjani mayiqine kanje bese sibaxoxela umlando wayo ukuthi le brand le yakhandwa ngezithukuthuku zegazi kunqotshwa insizwa kugingqwa ababhemu ukhuzani eshuka insizwa zithi zimcekela phansi isilwane sikamhlola sivumbuke sesingaphesheya bathi bayamncwaba isilwane sikamhlola sivele sunikini umhlabathi bese sigibela phezukwawo ikhandwe kanjalo le brand yekani ukuba ntekenteke nini hey ukhuzani uqinile man ukhuzani ustrong ukhuzani iqhawe insizwa leya yekani ukuba weak nibe ntekenteke nikhaliswe yiyo yonke into nikhaliswa uThabani umfana omncane kangaka niyahayiza yini hayibo ma Blue Lions anikameni ukuba weak nina aningameni ukuba ntekenteke nina ukhuzani insizwa akekho ntekenteke ukhuzani uqinile nifuze bani nina ngokuba ntekenteke kanje nikhaliswe yingane hayi nifuze bani anifuzile indlamlenze nina anifuzile nje ukhuzani nanke niyakhomenta nikhando live niyabawuza niyaphithiza niphithizeliswa nje ingane i2000 uThabani ingane encane iyo leniphithizelisa kanje umfana omncane sengaze nigcwale yonke indawo kanje ubani lo enimfuzile ngoba ukhuzana kanjalo nifuze bani Ngabe ngithi nje nginikhumbuze Blue Lions ukuthi khumbulani phela ukuthi nina ningabe endloveni amandla nina ningabe silwane sikamhlola nibizwa ngama-Blue Lions nje nibizwa ngamabhubesi ingonyama ingoba ukhuzani ngonyama into ethi mayibhonga kunyakazele kunanele zonke izizwe uyabo kunanele zonke izizwe kuduma ihosha Ilo khuzani thina singomakhanya esamlandelayo hayi lo khuzani lo enzama ukumenza yena kube ngathi untekenteke ukhaliswa izintwana nje ezidlulayo iwengu ukuphephuka kwamaphepha hayi akuyena lo khuzani esamkhethayo thina ukhuzani esamkhetha singomakhanya besikwazi thina ukuyivivinyela yena uyabo silivivinye iqhawe ngithi awuthi ke ngilisike nje iqhawe uyabo lingilisike iqhawe libuye iqhawe lithi awukodwa makhanya mfowethu awukodwa nhlula sihleke kona lokho siqhubeke nempilo ngibona ukuthi iqhawe liqinile ke manje uyabo musani ngane zakwethu ukwenza ukhuzani kube ngathi untekenteke kube ngathi uwiki
musana ukwenza lokho. Yekani brand izilwele inqobela izimpi zayo ngoba le brand sayikhanda yaqina ngokwanele ukuthi iyakwazi ukuyinqobela izimpi zayo. Amandla le brand anzima kabi. Sawuqeda umsebenzi wokukhanda le brand thina manje. Ayikho into engawisa ibrand kaKhuzani. Khohlwani nokugxekwa okungakanani noku-attackwa okungakanani akukho